Assam lam chu Vawiin Saihapui lir thei chu ngal turati an ni Mizoram le Assam Ramri buaina thleng meka Ramri Mizoram Police mek te chu BSF ten an thlakang Mizoram Police chu thinglun le vai reng te Saihapui vi mipui te thlamon pui tham an la chhun zom pokang thlir tu te chi bai ule tun tum chu kan Ramri lam tin mun kan an update vele thunganga news kan siam chunga thil lo dang lam man a omle in mi hriat thiam na kan ngen ngal boke kan channel la subscribe lo te po khan khongain lo subscribe ve ula asira bel khalo met ke ula news tharlam le rin tlak ne kan ngai kan update a piang mai lovin in lo en vezel don nia Saihapui vi lama tangin bulin tran le phot teng u Saihapui vi VCP ne na tanga thu kan don danin Assam lam civil mi zani somnga atanga zathum bor velen Assam lama SSB duty na mun ron kalpelin Mizoram Police duty na mun anon thleng phaya Saihapui vi khotlang mi puitele Mizoram Police ten an lo dang ki rani Assam atanga ron kal te hi an politician ten anon ho khom ni in thu don ani boka dolai OC po Saihapui vi a hian aron tel ni in thu don ani bok Saihapui vi khotlang Hruaitute hian SSB duty te hne na hian mipui anon kal le a kutan tuar ani chuan an mo phurna ani don thuan soya an duty uluk turin an thril ngal bokani November ni ruk zirtop ni khan Saihapui vi cheng chung ko tin te hne na Supply Minister Pukelal rin liana le serlui bial tu MLA pulal rin sangaral te malak na in bu 5 kg som panga theu sem an ni Saihapui vi mipui te hi tun lai Ramri buaya vangin na an thok lei theilova chutiang din huna an dina wang le bu failam harsat na an to mai lo nan kolasi bial tu MLA purin te le bial tu MLA purin sanga te chuan hetiang hian ma an lata ani Saihapui vi khotlang Hruaitute chuan mipui te ai o in bial tu MLA purin sanga ral te le Supply Minister Pukelal rin liana te hne na thinlung taka an lom thu an soya SORKARin an ngai ven renga wang ten lom thu an soi bok Pukelal rin liana le pulal rin sangaral te hi bu fai semna hian an kal man lova chu wangin an ai o in serlui not block MNF Hruaitute chuan bu fai hi an hlan ani November ni riat pathian ni hian Chief Minister Mizoram thanga Hovin CM Office Conference Hall a SORKAR ho tulu ten Mizoram le Assam SORKAR Laipuin Central Armed Police Force aronda chungchanga Mizoram BSF company pathum te muntur le thupoimo dang te an soi ho meeting a hian tuna state pani inkara Ramri in ngir ngona mek chungchanga SORKAR Laipuin Assam state a SSB atir anga Mizoram BSF anron tirte muntur soi ho ani a Vareng te Mizoram Police na thanga mun khuar saktura ruang manani Vareng te Saihapui vi le thinglun duty post te chu siam rem tumani meeting a hian Ramri kan tur lir thei tang khang engemaw zat te chu an tlang thuai theina na malak na kalmek te soi ho ani bok Vawiin chonhu hian SORKAR Laipuya Home Secretary Hovin Assam le Mizoram SORKAR Hruaitute in biakna an nei boka heta po hian state pahnia cheng te tan Ramri buaina hi atop thuai theina na malak zui dan tur an soi hovani meeting a hian Home Minister pulal chamliana serlui bial tu MLA pulal rin sangaral te Chief Secretary Additional Chief Secretary DGP Home Secretary IGP tele Home Department how to dang te an telani kan Ramri Chungchanga mipui ngai dan kan hriat theinan kan mithiam le mifing chinchang khredeu zok te thuziak kan ron tar lang thina hei hi zoram mipui ten ngai dan le pomdan in fun khom le hruithum hrual ang mai su khlek rul tak kan nei theina na kan mithiam te thu hla kanin mel hriat tira ngai mai la thawme tuntuma chuan CL ruala thuziak Mizoram le Assam Ramri Chungchanga Mizoram SORKAR DINNA ti hi ilo ngai tu pui vele teng u Mizoram Chief Minister Masaber pucho chunga khan sangkhat zakwa somsari le pali January ni khan Lusai territory le Kachar inkara Ramri demarcated le
notified chun chu inner line sangkhat zariat somsari le panga hi ani a chuwang chuan inner line reserve forest area hi Mizoram chhunga a vek turani chutiang tur chuan boundary demarcation po siam that turani ti in India Prime Minister hna memorandum alo the lut to a hi July kha sangkhat zagwa somruk le panga a Mizo District Council in resolution an siam tuma an ho chin chia khani Assam Chief Secretary le Mizoram Chief Secretary te sangkhat le zakwa somriat pasari July ni thum chonhudar thuma Mizoram le Assam Ramri Chungchang soitura dispura anin mukhan Mizoram Chief Secretary chuan sangkhat zakwa somsari palia Mizoram Chief Minister masaberin memorandum India Sorkar alo the lut to a chuta asoi chu Assam le Mizoram inkara Ramri chun chu inner line 1875 hi ani ati a he memorandum asoi bak hi Mizoram Sorkar in tran mundang kan nei lo alo ti ni Mizoram le Assam Ramri Chungchang hi Mizoram cabinet meeting a sangkhat le zakwa somriat le pariat mei ni somni pasari khan soi ho ani le a chuta chon notification 1933 hi Mizo district mayalen ni lai le Assam Sorkar ai o kan nei ve ma ami ni a chu wangin kan tan pom chi ni lo kan tin tlat na chu notification 1875 kha ani ti ani bok he notification 1875 hi Mizoram British India rin lu ma mi khani Mizoram Lusai territory hi 1895 September ni ru khan British India a rin lu ani ve chau ti hi chin che ila tuna hian Mizoram cabinet puzoram thanga kai hroi chuan Mizoram Ramriatan Bengal Eastern Frontier Regulation 1875 an pom thu an lo puang vele to a an soi tum chu inner line 1875 demarcation chiang taka lungsom li le paruk lai phuna an lo chin chia thlap hi Assam le Mizoram Ramriatana kan pom chu ni an ron ti vele ni takani kan Chief Minister masaber tran na kha kan tran na alan ni renge ti se thamai turania engpo ni se Indiaram British India antia Mizoram rin lu ani ma a Assam ne na kanin ri na ramri lung somli le paruk lai an lo chin chia thlap na inner line 1875 hi zawfaten ramria kan pom thlap chuni British India akan be nu Assam district pakhat kan ni nuwa Assam Sorkarin andu du district ramrian siam Survey of India mepa sangkhat zakwale palia anrin kwal sangkhat zakwale som pani le sangkhat zakwa som thuma anti danglam le ret le inner line 1933 ang te hi kan ramria kan pom thei ho lawani henga hian demarcation le ramri lungphun a om lo bok kum sangkhat le zakwa som sari le pathuma Mizoram Boundary Committee member kania pubi punte nen Delhi mintira National Archive New Delhi document lui enge mozat kan zu hai chuaka National Archive of India atanga kan document lui hai chu enge mozat hi Mizoram Chief Minister pucho chungan Prime Minister hna sangkhat zakwa somsari pali January ni nia memorandum athelu buat saina tan khan manani sangkhat zakwa somriat pasari khan Assam le Mizoram Boundary Committee member kaniboka Pulalram thanga IFS nen Deraduna Survey General of India office atangin map hlui le record hlui dap chuak turin Sorkarin mintir le bok sangkhat le zakwa somriat le pariata Bengal Archives le Bengal Legislative Library atangin record hlui dap turin PLT muana FCS nen mintir boka henga kan thil dap chuate bak hi dap chua turala ngeyang mase Mizoram le Assam Ramri Chungchanga hian inner line notification 1875 anga Ramri lungphum nen thlapa chin chia notification dang hi lawani chun chu Assam government note on Lusai 1873 to 1889 hiani he Assam government note para somriat le parukna hian hetiang hian ziakani The southern boundary of the Kachar district was defined and gazetted under the Inner Line Regulation in August 1875 and is now marked by 46 boundary pillars which are inspected nearly every year and kept in good order. A pass is granted to persons allowed to cross the inner line at
a fee of 8 annas pass. Hei hian Kachar district nena kan Ramri chu Inner Line 1875 ani ti ati chiang hle bok. Hemi ba ka hian Inner Line Reserve Forest square mile zanga le pakua hi Mizoram chunga omani ti hi Assam Sorkar hian an pom thlap ti Assam Forest Manual sangkhat zariat somkua pasari ami phek som nga le pasari na kan hmu boka. Heta hian Assam Reserve and Unclass Forest 1896-97 te tarlan ani. Heta hian Inner Line Forest Reserve square mile zanga le pakua chu Lusai territory chunga mi ani ti chiang takalan tirani. Ti chuan district council atang khan kan ho tu te ngai dan chu Ramri Chungchang a hian alapa ngai rengani. Mizoram Sorkarin Ramri alo pom hi kan ngai dan alo ni lo deu po in tunlai Boruak anga hi chuan ngai dan dang lo vor chua hun ani lovang. Sangkhat zakwa somruk panga a Mizo District Councilin Mizoram le Kachar Ramri chu Inner Line 1875 Ramri lungphum phun na zela khan akal turani antina in Chief Minister Cho chunga memorandum the lua chuan sangkhat zariat somkua le pakua a khan Forest Square Mel som pani vel Kachar ram deplam mihring chenan Reserve Forest atangin sa thlak ani to a chu wangin helai area hi chu Mizoram a be tir kan tum talawani anlo ti to a helai mun hi tuna chuan Aizol Silchar rota dolai le oithang bazar in kar khu ani a ami cheng te a khuan si le ta tanga local an tamber sangkhat zakwa som Mizoram mau tamlai khan Mizo enge mozat chu an omvea ma se tuna chuan namdang omve ten an nek chuak zo to mania Mizoram University professor jangkhongam do ngelan Mizoram le Assam boundary chungchang soi kha atha khop mai khata khan historical facts tene na ron chui chuakin northeastern state Mizoram Nagaland Meghalaya le Arunachal Pradesh ten India Sorkarin kan Ramri angamin pomtir antum kan pom theilo na chante aron soya khatianga thil chut peile hriati kha kan Sorkar hian mangtang kai sela state dang te ti dan anga Supreme Court kalve mai hi kan ti turani mai lom ni